Professor. You're listening The Industry with Professor Y on 93.1 Fine FM. Fine FM. Professor. You're listening The Industry with Professor Y on 93.1 Fine FM. Fine FM. We get guests in the house. We get guests in the house. On The Industry on 93.1 Fin FM. Let's go! From 93.1 Fine FM, the industry with the stars. Hello my people, tuvuye muri interview ya industry ikorwa na Professor Y. Uyu munsi je kumbwira yuko wangendekeye neza nagize ikiganiro cyiza bigizwe muri na Professor Y mu kiganiro cyitwa The Industry gica kuri Fine FM buri wa gatandatu saa 7 kugera saa 8. Ni ikiganiro cyiza, ni ikiganiro akora avuga mu by'imyidagaduro, ese biva he bigira he bigeze he, avuga nyine uburyo biri kugenda bizamuka, impinduka zigenda zibaho ndetse n'iterambere rigenda ribaho. Ni ikiganiro tumwe n'abana sumuga ariko baba muri uru ruganda rw'imyidagaduro ndetse n'ubuhanzi. Yatuzanye muri ubwo buryo rero bwo kwerekana twebwe nk'ati abantu batuvuga twavuye he twageze. Uyu munsi rero tugane tuntu tandukanye buri gatatu mujye mugikurikirana mwumve byinshi birushijeho. Ikindi kandi ni iterambere n'ubuvugizi, ni ijwi rivugira benshi, ni inganzi hindura nko tujya tubivuga. Mukomeze mudukunde kandi mudukundisha abantu. Rero ikiganiro ni cyiza, nukuri nakishimiye, twagize ibihe byiza, hari byishimiye kuba umugenzi wa leta duhuye bwa mbere Obe afite impano nyine. Ni ikiganiro kizajya kigenda gihuza abantu benshi bagiye batandukanye kandi bakagira ibyo bigiranaho. Professor Y nkomeje kumushimira, cyari ikiganiro cyiza kinangarugero kandi cy'agaciro kasagirirana. Thank you. Ikiganiro mugikomeze kiba kuwa gatandatu saa 7 gikorwa na Professor Y. Murakoze cyane, Imana ibarinde. Professor.